DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Yes, sa maing adlaw mga kasama! Diri na punta sa DXDC Listener of the Day! Yes, mga kasama! Dirita sa Barangay 20 Dasby, mga kasama. O nga na po'y usag pa! Balay diri nga atong yung abdan na minaw og DXDC Armen Davao. Okay, dirita. Mupaduol ta ato ning ayuhon kinsa kay tagi aning balay nga pusog kayo ang radyo. Ayo! Oh my God, nay! Baka disturbo ko sa imo anay ha. Kinsa may pangalan nato nay? Dina Andres. Dina Andres. Andres. Nanay, pila ba edad nato? Ay, 51. 51 years old mga kasama. Ang ato ang certified listener sa DXDC Armen Davao. Mangutan ako, ngano ganahan man jud ta maminaw og DXDC unsay naa sa DXDC Armen Davao? May balita. Balita sa ato pa kompleto tanan naay drama naay balita og di na nato langanon di na nato lisuron si nanay dawata ang radyo na nailugong nga DXDC dawata ayan gidawat na jud mga kasama ni nanay unya gawas ana natay t-shirt nga nailugong nga DXDC ayan tungod kay certified listeners ka sa DXDC Armen Davao unya gawas ana radyo og t-shirt mga kasama tagaan nato og init nga litsong manok! Okay. Sulbad ang panihapon. Sulbad ang panihapon. O niya, gawas ana, dili ni gusto nga magkaon ka o kining litsong manok kung walay pagpatulak. Kinahanglan ta og soft drinks! Yes, okay, gidawat na dyan ang soft drinks. Nay, kung sa may pinsahin nato nga wali ka nagdahom nga nakaabot ang DXDC sa imong panimalay. Salamat din sa DXDC kay dito nagdaon na maano mo diri. Okay, tungod kay usa ka sa amohang gipasalamatan o gihimo nimong number 1 ang DXDC Armen Davao. Moto ba kasama ang laing nasab nga atong natunulan sa DXDC Listener of the Day o atong gipasalamatan pod nga gihimo jud nilang number 1 ang DXDC Armen Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.